Vaše fotografije i uspomene nisu sigurne na vašim telefonima, CD-ovima ili hard diskovima, jer su svi ovi mediji podložni kvarovima zbog kojih možete ostati bez svih podataka na njima, a samim tim i bez dragih, više godina starih uspomena. Nije važno gde se nalazite, vaše fotose od sada radimo i online. Za sigurno i trajno čuvanje vaših uspomena, vaše fotografije se rade na najkvalitetnijem fotopapiru. Alex Foto i Video Produkcija. E-mail alexfoto.online@gmail.com. Nalazimo se na Novom Beogradu, blok 22, tržni centar Milentija Popovića 32V, preko puta Sava centra.